Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama barungane piye ki Mak rambute? Oh, ada barungan singa. Barungane ditata Mak rambute Mak. Ada macam-macam barungan nih guys. Ada barungan macan. Ada Arhen. Halo Arhen. Arhen ini jadi apa ya? Jadi pacut. Terus ada Mas Aska. Mas Aska memakai barungan singa putih. Mas Reksa memakai barungan kepala macan. Terus ada Mas Elvan memakai barungan buntut macan. Terus ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barungan ulo. Ulone warna apa, Hun? Wah, warna biru. Ada Mas Farizi. Mas Farizi memakai barungan. Terus Mas Rama memakai barungan singa kecil. Ahen, ayo dipecutno, ayo Ahen maju. Yuk Ahen, mecut. Lewat mana? Lewat mana? Iya. Yo, mecut, Ahen mecut. Malu, yo duduk, yo duduk. Yo Mas Reksa dipakai Mas. Anakmu nak ketumbuk mbuh lho. Ayo Le. Ayo duduk yo. Ya saiki Mas Rama. Ya Ma.
Yo duduk yo Mas Rama. Yo Mas Aska. Yo duduk yo Mas. Mas Aska duduk. Yo Dik Jihun karo Farizi durung. Yo gantian Dik Jihun sik ya. Dik Jihun sik apa Farizi sik. Yo Jihun duduk yo. Ayo Mas Farizi. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Yo Mas Farizi. Cepat. Apa disuntik malah melayu. Yo duduk yo Mas Farizi. Ayo Dik Jihun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.